Halo, selamat pagi. Kembali dari Sangala Selatan, pemirsa. Gimana kabar? Semoga sehat semua. Kita kembali dalam rangkaian acara penerimaan tamu hari kedua. Prosesi adat Rambu Solo almarhumah Nenek Leli Puang Baby di Kampungan Kaliba, Sibunuan, Sangala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja. Iya. Bir, inang siya ngayon kay Bir guys, maper kayo to ya. Bir. Memasuki hari kedua acara ketongkonan atau penerimaan tamu. Kemarin telah dilaksanakan hari pertama dan hari ini kita lanjut dengan acara Totongkon hari kedua. Udah memite lagi gerakan, lagi gerakan MPG. Woi. Yang sumara jente anak muda Kaliba guys, mana melambi-lambi na matunu mo bin na. Dia mereka rombongan datar. Demo. Selamat pagi bang. Halo. Selamat pagi. Good morning from Tongkonan Kaliba. Iya. Hari ini memasuki hari kedua acara ketongkonan dalam rangkaian prosesi adat Rambu Solo almarhumah Puang Nenek Leli Baby di Tongkonan Kaliba, Sibunuan. Ya. Sangala Selatan. Santai-santai menunggu tamu dulu. Kita menunggu tamu dulu ini. Ya, santai dulu. Ya. Hari kedua. Didangku Martinus Ini. Marewa, mantap. Nah, terima kasih Pak Dokter. Yang saat ini di VIP dan ini masih persiapan untuk menyambut tamu di hari kedua ketongkonan. Saat ini kayaknya sementara registrasi ini di pondok pos depan. Suasana penerimaan tamu masih persiapan. Mana teman-temannya? Kenapa baru berapa orang ini? Tadi. Panggil. Iya. Panggil dulu baru kita foto-foto. Yang mana? Kenapa? Di atas. Oh, bolos kayak ini siswa saat ini? Iya bolos. Waduh. Malam sekolah. Cika, belum piano. Cika. Kayaknya sudah ada rombongan ini yang mendaftar di pintu masuk atau pos depan. Sudah mulai padat lagi di lokasi saat ini. Nerengnya.
Dia rekam data sound system dan itu tuh gitu. Terus saya sini kenal. Dua ekor hari ini. Ut. Batu lemban itu lebih kilometer aku teh pemirsa. Oke baik bosku, semangat selalu. Terima kasih Gino, Palono Laelo. Terima kasih sudah bergabung dan semoga sehat semua. Oh, dan yang terlebih tempat itu. Ya, sampai itu baik. Oh, dia sembah itu baik. Tak ikut sampai sama. Ya, cocok. Nggak rambut itu apa yang nak kata ini? Nama. Yang tahu itu siapa? Wih, Pimen. Sudah standby? Pimen belakang. Istri dolan de lola pakat nih udah punya. Ayo ngajar dulu ya. Mana? Bahasa Inggris dulu. Mana? yang di sana tuh. Yang mana, Mas? Yang mana kamu? Itu teman lu yang dari satu kampung lu ya. Tanya dulu. Tetangganya wawancara atau itu, dulu. tetangganya tuh Bapak Mikil. Oh. Ini loh. Tuh loh. Iya. Sang kampung nah. Saya suruh tanya dia jadi presenter dia. Iya. Oke, kita antar Mas dulu ini mau wawancara bule. Bisa siapa Mas? Ele. Iya, lako kita rarabu kusola nasang si bang gimana itu atau dotok pos depan. Iya, patar roko. Lah saya deh sebagar bule. Toh banon nasya bapak kene. Dan sia dio ki ijo palang pintu gerbang jong batu ariri sia nek kene. Iya, na melong duka jong dini ma parkir. Kalau yang na terminal jong ma kale. Mau duka lan nisi kumbah bakar bisa duka jong papui kolam. Macet tadi anjir. Di pasar sini gara-gara ada truk besar sekali tuh lewat. Ini kepala telungnya guys, hari ini kayak ini. Mana? Iya. Yang kemarin. Hari ini saja deh. Iya.
friend semua, with friend or with friend. Ini teman-teman kita semua gimana? This our friend pasangan nang Apa rekanan? ayo kemana kamar sambil ambil satu. Jaringan ini nggak sampai juga ke atas sini lah. Sampai lah. Oi, kemana sampai di situ je. Sekali jaringan itu. Oh, armian dari ke anu. Demo tamu bosku. Demo. Apa? Demo kartu le, Olive. Demo. Ada yang mau masuk kah? Ada mi. Kita dulu leh. Baru geser. Ya. Oke, dulu. Oke, baik. Dua lagi. Itu sepupu-sepupunya itu. Mana? Ini semua tante sepupunya. Yang sana juga sepupu kah? Sepupu Pindoan kah? Itu sepupu di luar negeri. Dari luar negeri. Sampai Sepupu Pindoan. di luar negeri itu hari kita. Ini tamu-tamu kita guys dari berbagai macam negara. Iya, saya sama orang. Terima di Angsang guys. Nah, pasangan ini Angsang Patondokan. Ini suasananya. Ini tahu gak? Orang juga ya? Anak-anak gula-gula. Salamat bang no. Salamat pengelola ya. Urung mo siya mo todo. Di luar skenario. Iya. Gara-gara itu seminggu. Gimana? Naik kami. Ini tamu-tamu kita semua. Masuk lagi. Oh, ini sampai bulan 1 Pak kita ini. Yang sudah masuk. Halo. Ada dua. Semangat mulut kita. Bilang kalau dari MMTV nih live MMTV live news, siapa tahu mau nonton live ini guide kita guys, siapa tahu mau Tanya-tanya. Spanyol, English, Polandia. Iya, laku kita mentuk seksi. Pemoko ta Raja Mulut Inanta dalam hadir matekar serang pendemeja protokol. Susiduga laku kamu taruh kubulawan nanti ada nenek ibu.
Tu lah si Sarurin na dami Saruriang Sepo o lah si Tangkit dami Tadon Tole. Iyo tabi siya malaka kaleta ta pasak-pasak kang kaleta bilang ngadip magkara buku lameng kara apa tamate tarampa ka di porang te kalua luba aba di potandung kalonaran. Apa ko tonton ka di lamesiman diong suling karara na dami ni pantaranak na lindo na bulan pangluluan na barena Allah. Tu marasan na siyo kalamba si baru beranak lanti ada naran te kalu lanti sangka na tandong kalonaran. Baka paki tontong la mesiman diong suling karara na dami daun taranak algumelaw lang ito luluan sangka aloson di batara. Tang lalangan ra laku borong-borongan ni tang rekir laku tandong-tandongan ni. Sia tabe dia Allah maratun na de may tatontong antara anak kita mayara na nene itu tuan masalah nanti misangka na todolo lentiran panikuan turun to parengi pagan tiran malabi na sia dia lamalabi na tumang karito lang sa didon no abo matasa ka si po sarong-sarong apaleleyan si tokon tetekon na tondo kasi tinti po si tarapang nalembang tuma aparenta ngalon nate lebangan tondo latimbaan ba panalembang siya lako kita mintu selama sa tang laki lambi laki borong-borongan ni dia tondon to batang ata tang laki detik laki tandongan ni si turu pasanan jalo batang di kaleta pantan si misa ata. Apa kau tengah lagi pasal rinding kita kita lagi pada kau nama nang besi mangking. Maka lima narabu kau dalam posat tak kalena. Do babangan na arang adak naran tegalua. Tama perangi kisah abu rara itu sang rara ta. Iya matu rombongan na puang bungaran diallo ba'du ma'laso berang ke kesu rombongan na nenek laso berang ke kesu rombongan na nenek Raden ke kesu rombongan na nenek Aldo Sibunuan rombongan na Papa Manda Kambisa rombongan na Nek Jerla Sibunuan rombongan na keluarga almarhum Nek Seni Tongkonan Topangi rombongan na keluarga almarhumah Nek Seni Tongkonan Topangi rombongan na Bapak Marcel Sibunuan rombongan na Bapak Kembar Makula rombongan na Peter Misi Raru rombongan na Nenek Rangga Kete Kesu rombongan na Nenek Emily Rembon Batu Sura rombongan na Anton Simbong Batu Bapak Edi Makassar rombongan na Edi Makassar tapi tak pertama rombongan mana sementara rombongan na Pong Kevin Bokin rombongan na Herman Palopo rombongan na Bapak Leona the group of family Palopo family from Bapak Leona Palopo iya Bapak Leona Sibunuan dapat sampai dapur itu kan? mana? Enggak, sampai di atas sini saja, sampai di atas sini. Belakang lumbung saja, sedangkan di ruang tamu saja bagus kemarin.
Orang nggak bisa dilihat itu binatangnya. Di sini dapat ya? Mana? Iya, saka kita adalah manusia, cuma orang. Atau dulu bukan dipengaruhi yang diikat-ikat kan? Tunggu dulu. Memang kalau rusak Ini. Iya, do ya nani starin do. Iya. Sekitar rombongan Lenendang, rombongan Nenek Suledatu, Belu Bonoran, rombongan anak kami Suledatu, Belu Bonoran, rombongan Lambak Solalina, Belu Bonoran, rombongan keluarga Teresa, Tandung, Batara, Karasi. Rombongan keluarga Teresa, Gudang, Batara. balikan lagi. Nakanta. Kamu mau masak? Taan. Den, harus banyak pindah. Iya, rombongan uang dan dulu. Ramai orang tidur. Dito dulu iya. Iya. Pero Lancar terus leh. Nah, sini. Bang. Mau saat di rekaman nanti bawangan. Ke kuke tiro ilako tungkaku pata paima. Di gegak ranti taola. Di paseno tandung kapulamban. Manggirika kupokada laku tuliran nih. Susi kaluku
kami kinamatarong ko na asin. Unggaraga sangkederan kumumbong sampiang karan. Gumalunto kelaoy tialin kumanapa. Situruhlah siar kami sirampun sisuluan mi. Apa tebang luluan sangka pangkosoran dotilangi batin den seleng sileng. Mano kami lau bisa turun mabantala tala ia pinamurai lau ke lau pi sola tundukna. Turun pi sola lembangna. Paling pada otak ke lauki sang rapoki turun ki sampai kita tiro ilaku dari mata pai mata susi salita tulang banting tomatu susi salita kembung tentu gaun tuma. Kalimana tarbo bulawana tongkonan garuga mano ka alalinto tanak namin kailing ulang tiko ka pamulangan mano ka alamin tingkah tamada narante ka ularua men kairing latu men tama sangga na tandong kalana ketang si babai bayuna tang si pododo idorona tang si botakin ni taginna si turu tebe mak bulo argo tamada narante kalua si panglola bang karambau sampah pada sunalenduk urok kote tandung kanal anaka pare nangka pulau pasar tanggan napang leon. Iputan tukutarang ka na tondo ko ni po pampang napang leon. Ding kabunto kang naola, tanite kang lanalomban ni. Nati bulante sarong nanti entan ni kampuno. Angga salombe parenong tinting pawanganan bago sulirapa. Kodihan ko simbolo mamani Iyotong lokon loirara Siang maralamba ilang tiang lobotemo si barong barana late kula ni rade lulangan Karuk pulawanna tongkonan kete kesu lalu sukan daulena kaisungan di maya-maya di kaseri mata buhunna di kabangga tondon turunanna si tarana kadandan paleleanna puang ari kesu si luluan dandan paleleanna anak kamuane dipo ada nalako ba manalembang dipo aluk-aluk nalako bento tuan lipo siyang malalamba si barung marana karuk pulawanna sa bolong pulalosukan laurena dipo datumuane lawan may kadang may bunoran lengan siya yung kalamba si barong marana kalau kumulawan na tongkonan to pao lalusukan daulena buang paso lamay tongkonan rirante buah kau ni paliang dondang gila menggiring di poni padang piden itu lapan kutombang posa balagana dan tamalilinga padang ibas sama tempe siap kalamba si baru barana pantarana kena lilikna pitung penanian Tudio padang alay pemakinjang sanggama tua alay lina antarit kanjang kelang atau dolor lentenan paniguan tegula mangka di pelendo alay bendan palolon to di boratumuane tali barangi pak gantianna angga to di popue rarakna
Di pogorang-gorang hari gila ko ba Bangin bang anggapin Tutuan libo Diumba pantaranak na Pasitan nana Padang isang Allah Mingkara palang may de Tarik tikuran dan na Nanaibin dan kalando na sangka Tunan ng layok na Dandan palilian Tirando gandang aboro Langang tungko ng layok Baka panatongkon do kapantaranak na Pano apa patending na tungkonan ganna bilangan na may karak palang may padang igang bisa diumba pantaranak na padang limang kasa to diulilik na pambanagawa nanaibendan to di pulundong kilak na Sulawesi Selatan Al-Lainina Sultan Nasang Nudin Pak Gantian Malabik na diumba duka pantaranak na lili padang dilu tadi mau padang natarana ka payung orilu naloluan sarai gading tondo natarana ka tasik kalua naloluan panambo tanga mati na dikui bura-bura tongkon pantarisan makalain na kalau kubulawan na maali ka matasak lalu sukan gawin na tuliyang pulimbangi di kasiri matabuhun na di kabangga tundon turunan na piumba pada ngari batu sura dulu kaduka pantarisan makalain na pantara nakana lilina basse maluang la kukuha tondo korongko toda kita lambi kadete batu laparan tondo ko bebas sian loli pangeteran tidak nanai susare gayang buang binti padandanan alloinina mana orangnya nenek na pandai la todolona untan daripada merongko kalebo batu laparan na pabenggan nilan dolongan apapun nangis salia ini nanai susare gayang solate alang mak dandang panito mak paran nanai untaran kadang-kadang sangka dikasiri mata ubun na ikabangga tondon turunan buntun na mesoro gayang lombok na titanan lola na tulak ko mamakam mululungo panumpok doki-dokian nanay sumare daun na palitan lurin na kete talu ete upo kiki parolong paliling gontong kita ambil malatelong kabutuan da la kukua tabe ta torong rokok kayang mak dan bintoin mak paran-paran na taranaki balang nampak kang salah suka na luluan ki rantian tuyutang pindah na biar na rasa negara kasangke dan kumombong sang tiang karang anak datang pakai mabong sunat kirakan kalau kebulawan nanti tungkulan malabi lain mak rending pala kasih mak pulang butaru merokok suling kalatan laung palingkong kada sampo pulang mainan sampati ulilian untuk kumua karampuan tamasula nasang di timang mak bulolong kirang lima au kang iles doang
Chiamala, Maddalena, sulle caramelle. Pensavi di essere al solito livello?
kuning. Saya itu paling ingin terlalu. Mana lebih dari di sini cuma di siapa ya? Tantan atau kita berdatu? Jadi kan cuma Oh, mantel ya? Ya, cocok. Oh, ke kakek kan di kita ketemu. Di atas. pasokan pintar naik motor saya ngajar. Pantesan nah. Kan papa saya bisa tahu dulu Irian masih mana merantau. Kau ni melonceng deh. Ya, ya, Mas. Ya, selamat. Ya. Oke. Kalian mau ke Mampung? Nah, saya makan. Ah, ya siapa itu? Taar namanggi. Tangkap ke sana kak. Salah. Oh, dia memang kamu. Karena tumbang.
Tinggal yes no, yes no. Oh, ina kasenga, kieto senga, ina malay, kieto lay. Kalau foto nama kalau anu. Kawa juga. Dari pelataran ini
mengambil bahagia dalam duka cita yang mendalam pada siang hari ini atas berpulangnya Nenek Puang ke pangkuan Santilani. Atas segalanya ini diucapkan banyak terima kasih atas seluruh kehadiran mengambil bahagian dalam pelataran duka cita yang mendalam. Sekali lagi kami ucapkan selaku keluarga Tongkonan Kaliba mengucapkan terima kasih kepada Luit Yagi Grup dari Itali. Terima kasih.
laki buah tabe tingayo pokok kisiman kanan kairingki anggapan anak kalando sulalamba paunganan to di pupukun na buangin to di potarong ko na asik to di pololok na sendana temay balimbing kalua sulalo ko tangkaw kanan to di puparan din na tondok di potanggan na pangayo angga salumbe parirung dinding paunganan baru sudirapa tumanda Maria Tanon tiga ruga ang perlembang bisa disangka di darandang palelea kumua sundun sang tanggina bating upu sang palayan na Mario ta kala papalaya tanda malina tumara putal nang toding kaluhan na tumira purara Teriona wai na pong tulak padang sakit di pamatua tanaka wai na pong talong batanete kumuha din kasi upa tapo paraya na po bang tutang tipik di batang di kalita na po waya tapi kasi di pun mantu batang tak lawan tongkon ni aloleko na reke law ni sungi kula sumule na te daw puang di paturu-turu to mama daw te gorang diang gilo naki kuas sundun siya miki si terlindo upu siya miki si manta perupa angga anak na dian solabong sunaki anakan sile tabarra na polo kaindi na mana sariwan na tongkonan tulimbong marinding pala tasig makulam butaruno roko suling karara tadi yung riwan maladi naki kuwa makamban ni manitangki-tangki lambi na masirri manapa imanitangki karatuin na libo roko suling karara tamanang siulam na ditontong proromin masih amin tuara dia tontong tuatang dah dia ngamere salur roko mapasarandanan makalimana temai sorongan sepu tangon nisa tangan apa tangon pemarang apa lisuan rantian tuyu tanglangan lima lumpa-lumpa na sepu pundung terlimpan kaliling namanya selena sampai di karamani labira kadako gen kok karanti batang di kaleta ken buka ulang kita untuk batang tah lamete karampuan boyo uno kok kimanitang si turu moyu sele tau desu kimanitang si prodon sang kalamata nah terus mau pakum nun boko nenek patan dewa kang natang makasa ogi borinding bala kulong tang manimpa ogi bokulang mo penawa natang makan tongan morandan di perupitan waktu dumali sumudara tongka buah kan leng kona dilaki lagi buah roko suleng karara tadi yung riwan malabi tabila na kita pantaran na pandi payuk pangluluan na taknong kaysa ng tumanarang undasi bukan nalimbang to pandi unda rumah kasilana koli-koli Tolong itu puera di kalapan tanpa bilang nalangan urak pak malayang siaru umpul paminta siorong kaki kalian badan dan umpa milik mata tubuh daun kakalono di batu sengkong banang siulang na kitontong terone masir kesuling kala atau kumua mintu na katang palabiran kata paukuran na kali malabi talong kalau datang salah kalau lombori datang salah mori din na si upa tatontong si popa untuan rano nenek si popa nete kasalya na sa nataranak kadanisa na iya misa bungan na tatontong sang kutuban ya sang buki amburan tontong siram dan amanda nenek si potang ko matoto dote tikaribo na lipu sanda kasalya din na si upa nakatongkonan dalam dialog temo langan buah mani rasan mentapi kaboro nakipotare dapatan nanda pertanyaan buata ikam dia satu misalnya rara tadi kak dia itu belawan pergantian belawan kasih taruh nanti dalam hanya palang dari bau itu jangan kata komponen talang itu lah tak rame ulang iya betul ketomponan kamar tirana buah madanduro rombongan na buah madanduro rantai buah tu rampo medan damali rampo ma arende nante dong tonggon ma ataupun laki mempat mali lako bapak lai PB puang bapak lai PB lalang nangki mas salyalang sitar lantang nomor apa saya lakatan 50 tal sitar na rombongan na buang bunga rantiallo buang bunga rantiallo batu mama lasok perang te kesu turang pemedan damali tu tun kaboro alako puang bapak lai PB
lalang angki besal lang si taruh lantang nomor apa saya lakukan talong pulang talo. Tuli katanya. Si taruh nakatongkonan kamaran na nenek Suledatu. Rombongan na nenek Suledatu belu bonoran tongkonan garuga. Rombongan arende nante rong tongkon na tongkonan laki men patumali lako puang bapak lai. Puang bapak lai IPB. Lalang angki misalnya lang si taruh lantang nomor apa saya lakukan talong pulang talo. Tuli katanya. Si taruh nakatongkonan kamaran na nenek Rangga. Rombongan si Nenek Rangga ke Kesu. Rombongan ada nanti ataupun lagi nih patemali lalu puang bapak lagi jadi. Lalu ini saya secara lantang nomor apa saya lakukan pulang tahu. Silaru ada rombongan kamar jana Anton Simbong. Rombongan Anton Simbong batu bapak Edi Makassar. Rombongan ada nanti rombongan ataupun lagi nih patemali lalu puang bapak lagi jadi. Lama foto deh Teto Itali. Silaru nakatongkonan kamaran nenek Lasso Perang. Rombongan nenek Lasso Perang ke Kesu. Dorang botokon dan patemali lalu puang bapak naik baby. Kalau nanti saya seru lantang nomor apa saya lakukan pulang talo. Silaru nakatongkonan kamaran nenek Rande. Rombongan nenek Raden, si nenek Raden ke Kesu. Tu rombongan dan namali itu untuk gabor lalu puang bapak IPB. Kalau kita saya seru lantang nomor apa saya lakukan pulang talo. Sinaru nakatongkonan kamar jana anak nenek Suledatu. Rombongan anak nenek Suledatu. Boleh bonoran tongkonan garuga. Turang pemetan damali itu tun kaboro ala puang papala IPB. Lalang kini saya lang seru lantang nomor apa saya lakukan pulang talo. Sinaru nakatongkonan kamar jana lambak Saladina bulan bonoran tongkonan garuga. Rang pemetan damali itu tun kaboro ala puang papala IPB. Lalang kini saya lang seru lantang nomor apa saya lakukan pulang talo. Si taruh nakatongkonan kamar jalan keluarga Teresia Tudang Batara. Keluarga Teresia Tudang Batara. Karasik. Orang pemetan damali tutun kaboro lagu puang mamala IPB. Dalam angki mas salian mas taruh lantang nomor apa saya lakukan lagu pulang talo. Si taruh nakatongkonan kamar jalan nenek Aldo. Si nenek Aldo si bunuan. Rampau tanda sikir makamban nontonin pulauan ni bukutang si piaderan tudun matang kian sur lain dek ilan nomor amisa sitaru nomor talo. Sitaru nakatongkonan kamar jana Papa Amanda. Siapa Papa Amanda kambisa. Rampau medan damali itu tudun kaboro lakukan gisel. Minta mengilan talo pulau nak pak saya lakukan patang pulau misa. Sitaru nakatongkonan kamar jana Sianek Jerla, rombongan Sianek Jerla si bunuan, peran pemetan damali itu turun kaboro lah ke bapak Alia, lamentang hilang tanah nomor 50 taruh 50 pitu. Si taruh nakatongkonan kabar dinana keluarga almarhumah nenek sini, keluarga almarhumah nenek sini, tongkonan topangi, orang pemetan damali itu turun kaboro lah ke puak bapak Ayaldi. Lamentang hilang tanah nomor 30 nabak setar 40 misa. Sitaru nakatongkonan kamar dirana Nek Bintang. Si Nek Bintang si bunuan turang pemetan damali itu utun kaboro ala Bapak Alia. Lamentang menghilang tanah nomor 50 setar 50 pitu. Sitaru nakatongkonan kamar dirana keluarga almarhumah Nek Seni. Keluarga almarhumah Nek Seni. Tongkonan topangi. Turang pemetan damali itu utun kaboro ala Kepuang Mama Alai Bebi. Latar mariting ke jalan tangan nomor apa setaruh talong pulon talo. Setaruh nakatongkonan kamar dirana Papa Marcel. Rombongan Papa Marcel si bunuan. Rombongan medan damali itu utun kaboro lagu menganensi. Laminta mengilantang patang pulon nanan patang pulon pitu. Setaruh nakatongkonan kamar dirana Papa Kembar. Siapa Papa Kembar nakula. Rombongan medan damali itu utun kaboro lagu nenek Elia.
lamentang hilantang patang pulang dua patang pulang talur. Sinaro na katangkanan kamardiran Peter Misi, rombongan na Peter Misi, Raro, Rampo Metandamali, Dodon Kaboro, Lakapuan, Bapak Eldi, lamentang hilantang nomor talung pulang na pastar patang pulang misa. Sinaro na katangkanan kamardiran Nenek Emeli, si Nenek Emeli, Rembon Batu Surah, Pitu. Sinaro na katangkanan kamardiran Edi, rombongan Edi, Makassar. Rampo Metandamali, Dudun Kaboro, Lakon, Puang Dokter Leksola, Puang Dokter Laso, lah minta makilantang nomor apa, sedaru lantang nomor talung pulang talu. Sinaru na katangkanan kabardiana Bapak Kepin Bokin, Rampo Metandamali, Dudun Kaboro, Lakodandi, lah minta makilantang nomor 50, sedaru 57. Sinaru na katangkanan kabardiana Herman, rombongan Herman, Jomai Palopo, Rampo Metandamali, Dudun Kaboro, Lakodandi, laminta makilantang nomor 50, sedaru 57. Sinaru na katangkanan kabardiana Bapak Leona, rombongan siapa Bapak Leona, Sibunuan, Rampo Metandamali, Dudun Kaboro, Lakodandi, laminta makilantang nomor 50, sedaru 57. Sinaru na katangkanan kamarintinan Bapak Prilly, turang pemarin di nanti dong tongkon mak tokonan laki tutun kaboro lako buang Bapak lali jadi katongkonan kamarintinan Bapak Prilly, turang Metandamali tutun kaboro lako buang Bapak lali jadi sitaru na katongkonan kamarintinan Dokter Prilly Marewa Sulakanina, turang Metandamali tutun kaboro lako Dokter lali jadi Marewa. Sitaru na katongkonan kamarintinan Watara Marewa turang Metandamali tutun kaboro lako Dokter Laso Marewa. Sitaru na katongkonan kamarintinan Papa Ria turang Metandamali tutun kaboro lako Bapak Lai Pedi. Sitaru na katongkonan kamarintinan Kakek Bintang Pau turampo marini nanti dong tongkon lagi tutun kaboro lako Papa Lai Pedi. Katongkonan kamarintinan Kakek Bintang Pau turampo Metandamali tutun kaboro lako Papa Lai Pedi. Katongkonan kamarintinan Dokter Yeskel Beri Marewa Batu Bapak Kira turampo marini nanti dong tongkon lagi tutun kaboro lako Puang Papa Lai Pedi. Katongkonan kamarintinan Nenek Kiki Buntau turang kemarin nanti nonton tukonan lagi tutun kaboro lako buang Bapak Lai Pedi. Sidaruna katongkonan kamarin tinan Mama Kiki. Si Mama Kiki lamen Buntau turang Metandamali tutun kaboro lako buang Bapak Lai Pedi. Katongkonan kamarin tinan Rinding domai Buntau turang Metandamali tutun kaboro lako buang Bapak Lai Pedi. Katongkonan kamarin tinan Mama Andri. Si Mama Andri domai Buntau turang Metandamali tutun kaboro lako buang Bapak Lai Pedi. Katongkonan kamarintinan Bapak Lia domai Buntau Rampo Metandamali tutun kaboro lako buang Bapak Lai Pedi. Katongkonan kamarintinan Bapak Geo sia Bapak Geo domai Buntau Rampo Metandamali tutun kaboro lako buang Bapak Lai Pedi. Katongkonan kamarintinan si Bapak Rian sia Bapak Narian domai Buntau Rampo Metandamali tutun kaboro lako buang Bapak Lai Pedi. Katongkonan kamarintinan Bapak Dipa sia Bapak Nadipa domai Buntau Rampo Metandamali tutun kaboro lako buang Bapak Lai Pedi. Mintu na to lalangkang ki masalialang sitaru lantang nomor apa saya lako talung pulon talu boleh Pak mintu na to lalangkang ki masalialang sitaru lantang nomor talu saya lako lantang nomor apa saya lako lantang nomor talung pulon talu. Sitaru na katongkonan kamardiana Bapak Sobon Mbak Tunai Kembar Sibunuan turang Metandamali tutun kaboro lako buang Mama Lai Pedi. Sitaru na katongkonan kamardiana Sene Palen rombongan Sene Palen Sibunuan terang Metandamali tutun kaboro lako buang Mama Lai Pedi. Sitaru na katongkonan kamardiana keluarga almarhum Nabi Sibunuan Rampo Metandamali tutun kaboro lako buang Mama Lai Pedi. Sitaru na katongkonan
Maalin ni Siburuan Rampo Metanda Mali Tutun Kaporo Lokopuang Mamalai Pebi Sitaru Nakatungkunan ng Kamardian ng keluarga Needasi rombongan ng keluarga Needasi Siburuan Rampo Metanda Mali Tutun Kaporo Lokopuang Mamalai Pebi Sitaru na rombongan na Pak Alia siapa Alia Siburuan Rampo Metanda Mali Tutun Kaporo Lokopuang Mamalai Pebi Sitaru Nakatungkunan ng Kamardian na siapa Pak Ila Papa Ila, Siburuan Rampo Metanda Mali, Tutun Kaporo, Lakapuang, Mama Alay Pebi, Sitaru rombongan nama Alias, siapa Alias, Siburuan Rampo Metanda Mali, Tutun Kaporo, Lakapuang, Papa Alay Pebi, Sitaru rombongan na Dandi, Siburuan Rampo Metanda Mali, Tutun Kaporo, Lakapuang, Papa Alay Pebi, Sitaru rombongan na Anissa, Siburuan Rampo Metanda Mali, Tutun Kaporo, Lakapuang, Puang, Mama Alay Pebi. Kenapa ini? Oh, foto 2 orang. Rombongan Ade, Siburuan Rampo Metanda Mali, Tutun Kaporo, Lakapuang, Alay Pebi, Mintu atau Lapataro, Katungkurangnya, Lantang Nomor Lapak, Saya Lakukan Longkulang Talur. Terjadi mana? Lagi kuala susi masyarakat rata pak kandian yang bulawan tadi kami santung dewa rami kali tadi kami di bulawan dia tonton tua tangta kemudian kita matarik tanun tama susi benda di danda masuring pak perani tanah solana santi kota tabe ini pasti kita namanya nomi indedinan protokol nabi korban melong kiri buka ulama kesulitan ke rata dapat kumengka kaboro hotel tekta tadi berumah apa beran pura di bapak loki dan masih ubah nah kekumpulan tanah sumpulah malolok lau kupendaunan na tangga penjelasan tentang prestasi. Di Bakalolo yang betul ketongkonan gambar jana Bapak Kembar. Siapa Bapak Kembar pula Rampo Metanda Mali turun korok laposnya ila. Bapak Kembar makula Rampo Metanda Mali turun kaporo laposnya hilang atau nomor itu dalam tanah masih hilang. Melang maganda no pamana ito saya nggak menit sama par kan lah teh posisi itu iya tangan teh iya ada ini teh langam kayak itu inan ini iya langam kayak sama pagi ya mulai terus saya ngomong Nah, aku tepat nah yang penting kuning apa dok? Antai mau ini buat soalnya makanya susah kami lang betul iya susi mo to Nah, malah tanin na. soalnya bendean Oh, na yang padulan ini nah. Oke, sudah selesai untuk rombongan pertama pemirsa. Kita lanjutkan di rombongan kedua.